to new places, eating other races all around the world. Tipi Haere, all around the world. Tipi Haere, all around the world. Tipi Haere. Tipi Haere, kia potatua Māori mā ki ngā kokonga o te ao. Tiro tiro haere, ki ona taonga. Mauri ora. Mori ora! Grazie, amici. So park up and join me as I take the whole whānau to the other side of the world. No mai piki mai, kia Tipi Haere, Italia. I tēnei wiki ka kake tātou ki te raki o Italia, ki te takiwa o te taone nui o Firenze. I tō tainga atu ki roto i tēnei taone, ko tāku ki a koe, haere atu ki te wāhi e kia nei ko Piazza Michelangelo. Hei, kei muri iau i tēnei wā e hoa mā, ko te taone a tāua a Firenze. Kia mōhi mai koutou he tino kārawa, tino te hunga turi, te piki ake i te hiwi nei, hala mai ki te Piazza Michelangelo, kia titiro i tēnei a tāhuatanga kei muri iau. O te mea kāre kau he wāhi tu atu I kō mai I tēnei. From this lofty perch you can see all of Firenze and admire the beauty that surrounds the city. Te tāua hoki nea e hoa mā. Tiro ko te Duomo Santa Maria del Fiore tērā tūmaira. Ko taua ānau tērā e rere tonu ana. Ea tō tātou ai mari au te aroa no te mea, ko tata whāmiriona te rahi o te tāngata e noho mai nei ki Firenze noio. Wow. I a koe I Firenze e tikana ki hara mai koe ki tēnei whakawhitinga awa, ko te Ponto Vecchio. Ko tōna whaka Māori, ko Ponto te Piriti, a ko Vecchio he kau mātua. When I saw the whare on the bridge, I didn't realise they were shops. Not shops like the ones back home, hell no. All these shops made up one giant gold market. It's a popular destination for the tourist or the discerning shopper. Here you will find 18-karat gold and better. It's a good buzz too because there's heaps of competition between the various shops, which means we get a good bargain. Pai ake I tutu I tō Aotearoa. And the craftsmanship is just like the fella in the mirror. Too much. Ooh, aha kua heti he nui tonu tūtu. Ka tau te noho ki Firenze, shopping in the local markets is an experience that I totally recommend. Markets, Italiano styles. There's everything you could possibly want. Souvenir shops for cheap mementos for all the whānau. Hei, kei konei katoa. Then there's these types of markets. Ki tonu I te tangata kiripurauri nei, ko tā rātou ko te pinono ia koe mo tō moni. Ko kiro atu. No, no, It's cool if you want to haggle the price down, because it's a common tikanga to do that here in Italia. There's no penny hunter here, so they have to sell their products just to survive. Oh well, that's life. E ki e kaha no rātou te pana I aku pātene o ama. Engari, koe nā te ao ne, kia whiwhi oranga I rātou. Aha kua kei whērā koe, good deals are always to be had. Ana he kōrero, there was this Māori boy, minding his own business, about to walk past the leather shop, when this nanakia jumped out, me tana kōrero. Ciao amico, Ciao. vuoi una giacca di pelle? Ka che ti pai? Avem scarpe, giacche di pelle, un trench coat așa frumușel. Vrei să vezi ceva? Intră, te rog.
He was pretty convincing, so I went in. Magari una giacca di pelle così. I had no intentions of buying, and he had no intentions of having a no sale. Un modello così. Kaya koe te atu kākahu pai? So Abbiamo the anche di qua battle was qualche on. cosina, borse per le donne. Un po' di giacche colorate. Se no una giacca bella d'uomo anche così. Bene. I was feeling the pressure as the selling battle got harder, when one quickly became two. Diamogli una giacca di pelle. Come stai? Ciao. Ah, Una giacca così. buonasera. Buona giacca? Tino Sì, ma lo pai. sa. To lo no sa di pie, all giacca right, sera. but I knew I had to keep my guard up. Questa. Se no, gli diamo Cosi, questa. cosi. Gli diamo Kosi kosi means ahua pie, but that koti he has on looks good. questa, amico. Però Provala. senza questa. Levali il cappellino, dai. That's the one. I feel a bit like the Godfather. Perfetto. Ahua pai tēnei. Kia ora. Stop the type and kick it, mama. You know it to the typewriter. Lower ranking, man, imagine if you want try this. You may attack a dog, and this is ragamuffin in the rising sun. Shake your caca lyrics, come on, plain down. And this is ragamuffin. Ka pau ngā haere rua. Koe nā te paka, eh? Ti piace qualcosa di tutto che hai visto? Sì, amico. Sì, amici. Mauri ora. Mori ora! Grazie, amici. Māori taught those two a lesson. A massive discount. Came out with 8 jackets and the 2 they had on. Don't muck around this Māori boy. Kua tō te rā ki runga o Firenze. So it's time to check out a local restaurant. Legendary for its hearty menus and live Italiano entertainment. E te iwi tēnei wā kei roto tātou I te takiwā o Toscana, Tuscany rānei. Ko kuhua I tātou, ki roto I tēnei whare kai rongo nui rawa atu o te wāhi nei. Ko whakarawau, ka tika me whai au I a rātou tikanga mo te kai. Ko te kai tuatai, ko te antipasto, titiro mai wama, salami, prosciutto, pate, ko tunua, me tēnei. Wow. Ko tēnei, ko te caviar. Buon appetito. Ka tahi rā te pō a tāhua. Nā taku hia kai, kori te mo te kai tuarua. Arā ko te pasta. Che la, sale ca piacere, ca me fa. Kai and waina go hand in hand, and it means so much to the tangata whenua to consume good wine and superb food. And with this entertainment, boy, you too would make a dining a pleasure. As I'm about to experience again with the third and final dish, the main. 10 out of 10. Cheers and salute. Coming up after the break, I check out Italiano Tikanga, vino in a local winery, and the fine art found here in Italia. Stay tuned.